Добрый день, поздравуем. Мы пришли к нашим камарадам, вояцам, которые бродят Украину. То один із підрозділів гвардії наступу, які потребують авто про евакуацію поранених. Просимо вас підпорувати ту збірку. Дякую вам. Priatelia, pozdravujem všetkých sledovateľov a podporovateľov našej iniciatívy aktuálne o Ukrajine. Sme tu s našimi priateľmi v Donetskej oblasti, kde sme priniesli pomoc do ich statočného boja aj za našu slobodnú budúcnosť, ale požiadali nás o rýchlu pomoc pri kúpe mikrobusa na evakuáciu zranených vojakov a aj pri blížiacich sviatkoch si pripomínajme, vďaka komu môžeme tie sviatky my tráviť v pokoji a tak, ako ich chceme tráviť. Je to vďaka takýmto chlapcom, ktorí bránia našu slobodnú budúcnosť aj v takýchto zimných podmienkach, ako môžete vidieť za nami. Budeme vďační za každý príspevok a následne im ho veľmi radi odovzdáme. Вітаю, ми бійці одного з підрозділів гвардії наступу і ми потребуємо автомобіль для евакуації поранених. Ми працюємо зараз на одному з найважчих напрямків, де щодня точаться важкі бої, і ми будемо вдячні вам за допомогу. Ці речі, які нам сьогодні передали, вони будуть нам в пригоді. Дякуємо вам, слава Україні, разом до перемоги. Героям слава!